eye Bonwire ehene nana bobi ansa ena we ye tourism minister Jifa Gamashi abusia finally Bonwire ehene abe educate the tourism minister said we have only one kente and kente is originated from Asante Bonwire and no any other person and bit me change the history of kente. Now the shocking history yanana Bonwire ehene edi abetuka listen. Sada ya pepepe ene mfie bebebe be wo hanum wo hansia ya atwam. E wo sa bia we. Na me nananom. Na kuragu ene ameya. Kwaye we mu. Eziom ya ye friend awia kese ho. Ziom ombo hu se. Kasa Ananse. Onye tentan. Ziom Edidimwa na dikente epie free sa bia ya eziom kuragu ni ameya nuafo yo mo ba ha mbo hu ananse ne so ziom omo hu ananse na we dia na esronko ziom nyame tumi be wuro mu mo hwe dia ananse na ye eziom okay amana nanom yo mo tipo emu bia o mo adwurum no o mo ani ziom mo mo suai everything ase ziom nyabna kakra o mo difiti ase e de nyune kente e wo sa bia ya fe na wi akese ho enti no e free sa amre no afi bia me nananom e ba ha e be ya amane e gunsa e si aduane ma nananom ewia ya sa mo aduane adi ziom aka kosua ne etono ayede ama wo no ziom last year twede amponyankopon ma ahode me bae ziom na afi so ya san yaba ziom nanam se nananom ti ha no nananom mpefinti na ha ye ba ye de black and white na eba eziom so nananom de omo mpefin de dabia so ye ban so amane ne ye ma omo je ziom na makente etikrom ha ya krofo ya se kenya ya ye beka se kente free ekrofufuro eziom so ha ya ne free eya ne kente free one year nkola e ko school nyina se Ghana bakosem ye kan ba bia kente free e kro ya ziom Bonwire kro ya e Bonwire kro dance sanso dance sada ziom ye de no yankosua ne